Kako otkriti smisao putovanja u zadahu raspadanja snova? Kako maternju toplinu svetlosnih podoja siliti za druge bez opekotine? Kako u glasu rasplinute mesečine pronaći zrak svetionika? Kako iz čežnjivog dizanja izdvojiti reč spasanu snu? Samo uzdahom. Otvaram sarkofage, odvijam kosmičke vede iz beskrajnih povoja, sečem zavoje sa mumija kao drevne putanike, vekom čutanja. Mumificirane misli prevodim sa hieroglifa. Iz procrta piramide otkrivam zlatno zrnje sačuvano od banditskih vremena. I ja spadam u pljačkaše samozaborava. Zameram se pustinjama, tražim dokaze da Noljeva arka neće biti naš sarkofag. Dok mislim. Čuli ste Zoricu Arsić-Mandarić sa pesmom iz knjige Pod vrevom ćutanja. Od prve njene knjige Srce u travi iz 1967. godine potekla je povorka sa više od 40 knjiga, poezije, eseizma, proze, jednog jedinstvenog diskursa koji ima poetsku uznesenost i eseističku težinu. I naravno došao je čas kad je mastilo snova sa jedne strane, sa naše strane, a sa Božje strane Božji rukopis. Kad imamo u vidu naslov Srce u travi, reč srce, ono upućuje na dušu. U ovoj knjizi lepo piše, kad sazru putokazi, duše za um. Taj put sazrevanja putokaza se dovršava. Ovo je jedna od, ako ne jedna od njenih najboljih knjiga, ali svakako najambicioznijih knjiga. Mi imamo pesnika koji se bave Biblijom i biblijskim svetom, ali tako zahtevno postaviti na nerešiva i najteža biblijska pitanja može samo jedna od vrhunskih naših pesnikinja. Pamtimo prvu njenu nagradu iz 63. znači 4 godine pre knjige, nagradu Beli narcisi, do priznanja za vrhunski doprinos u kulturi Republike Srbije. Naravno, i sijaset drugih značajnih i vezanih za njen ukupni pojedinačni doprinos kada je reč o knjigama. Večeras, na predstavljanju njene knjige Pod vrevom ćutanja, govore Radomir Andrić i Vidak Maslovarić. Vidak Maslovarić je najnoviji tumač pesništva Zorice Arsić-Mandarić. On se znači sad priključuje drugoj povorci koju je otvorio Radomir Andrić od prve knjige. Redak, pratilac, pesnik prati pesnika, iz knjige u knjigu prati njegov rast i razume njegov svet. Tako da večeras imamo dva tumača, jedan koji se pridružuje i jedan koji je od početka. Zaista retka pozicija. Čelnik našeg glumišta, Tanasije Uzunović, je takođe jedan od vernih pratilaca Zorice Arsić-Mandarić, vrlo čest
osobeni kazivač njene poezije. Lepo što je večeras tu, a sa njim je takođe glumica, umetnica Sonja Uzunović. Sofija, prosto. Morat ćemo da se navikamo više na nju. Vi ste, Sofija, prvi puta tako sa Zoricom, odlično. Znači, vi vidak ste, tako da nadamo se da ćemo i dalje pratiti. Hvala vama koji ste prijatelji Zorica Asić i Mandarić, poštovnici njenog dela, kolegama, svima koji su večeras došli na ovo lekovito večer. Gospodin Uzunović, izvolite. Hoćete mikrofon ili? Ne, u redu. Vi kažete ako ne čujete, mogu njoj da držim ako treba. Probaćemo ili... Zao si samo sa ljudima koji se razmakuju sreće. Zašto si dobar sa jadnim kad mi nisi pomogao? Jesi li dobar čovjek? Klincima koji ti kradu oku da ti se pođe, potpuno si kamen da ti se grobutom smeje. Jesi li čovjek zao? Sam si tako izabrao, verujući da se uvek možeš predomisliti i promeniti. Jesi li pogrešan čovjek? Možda poslednji rukopis uzdanja, ovaj zaneti prstonist nadanja bez jednog minuta u Hilandaru, a vekovima na gori stradanja, smem li nazvati svojim evanđeljem. U glagoljenju o svome gralu i poletima Božijeg dijaka na krhkim ženskim slovenskim krilima percem sam ispisala, zemljanim bojama uslikala svaki otisak ljudske duše na putu do samoglasja. Može, reče otac sa krštenja, ako se pokloniš listu iščupanom iz Miroslavljevog evanđelja, krstitelj će zaceliti grad u tvoj vremeplov i dade mi blagoslov. Kao što malo čas rekoh, Radomir Andrić, autentični i retki pratilac jedne pesnikinje od početka do ovih dana, a to je više od 5 decenija. Radomir, izvolite. Poštovani prijatelji, govoriti o Zorici Asić Mandarić s pozicije koje ja govorim, istovremeno možda bude i lakna, možda bude i to i otežavajuća činjenica. Baš zato što je ta poezija koju je počela da piše kao mlada pesnikinja, srednjoškolka čak, možda i mlađa u Kruševcu, pa do danas, sigurno da je na jedan određen način imala i u mom sluhu utočište i baš zbog toga moramo uvijek da pođemo od tih činjenica. Od tih činjenica sigurno možemo reći da u jednoj ranijoj knjizi ja sam zapisao da ova pesnikinja na svom jeziku neprestano nosi neku vrstu magične i neugasive svetilke. Pesma se je podjednako molitva i opomena sa refleksivnom magmom pretvorenom u stihosvilu najiskrivenijih prostora metafizičkog postojanja. Kada ovo zapravo imamo uvek u vidu, a i da kažem i tu taj prostor bagdalski u kome je ona i
nastajala, prvo, u stvari se i oglasila svojim prvim pesmama. A evo, prošle godine, odnosno ove na neki način, taj književni klub Bagdalar svakako je jedna od značajnih književnih klubova na mapi naše književnoj i sigurno je ove godine je obeležio 60 godina postojanja. U tom, da kažemo, postojanju, tom letopisu Bagdale, sigurno da je ime Zorice Arsić-Madarić itekako bitno. Prošle godine, kažem, dobila je Bagdalin prsten despota Stefana Lazarevića. Možda je to i u tom obraćanju zapravo Bagdali i iz Bagdale svojevrstan, da kažemo, simbol toga trajanja i toga prisustva književnog, ove pesiknje i njenoga književnog glasa. Ja, naravno, kažem, od nekih, evo, koliko ima 34 knjiga, sigurno da sam najmanje od 10-15, da kažem, već pisao ove pesiknje. Zato, kada počnem da razmišljam na jedan određen način, uvek može se da govori i drugačije, može da se govori kao prvi put, ali kada je reč o prinavljanju poezije, koja je ovde nedvosmisleno prisutna, sigurno da uvek se ide nekim drugim tragom. I može se govori i o tim poetičkim pomeranjima. Ne da kažem prinavljanjima u bukvalnom smislu, nego o pomeranju. Pre svega to je i prirodno, jer jedno sazrevanje i intelektualno i uopšte sigurno da se odrazilo i u onom čitalačkom smislu, a i u onome što je iskazivo na ovom persičkom jeziku. Ja sam i u ovoj najnovijoj knjizi, koja, kao što znate, se zove Pod vrelom ćutanja, napisao neke rečenice koje jesu na neki način taj prvi, može se reći, utisak tog novog čitanja i ponovnog čitanja. Tako da, ja ću pročitati nekolika fragmenta, da ne čitam ceo ovaj tekst. Ja sam ga nazvao Sagledavanje dubine visinom. Ova pesiknja je ispisivala samosvojne posvetnice ljubavi, bez koje mnogo šta ne bi imalo blagodato ovaploćenje na persičkom jeziku, prevashodno tragom otuđujuće osjećajnosti sa svim stvaralačkim česticama, neophodnim za obasjavanje raznovrsnih značenja, slika i iskaza egzistencijalne punoće. Emotivni tajnopis, podređen je nepredvidljivim asocijacijama, sa prividnim nesaglasjem zvuka i smisla, rezignantnog govora i stišane eseističke fragmentarnosti. U ovoj knjizi, kao u njenim ranijim persičkim knjigama, zapažamo zapravo 9 poetskih celina. Ona ih je nazvala Osmi pečat, medaljom, Svetleće perje uz stepenište, Grb za posljednju oazu, poricanje dugova na domaku opera pod vatrom, ključevi za piramide. Kritičari posebno ukazuju na refleksivne datosti i poetska preusmerenja ka observacijama u kontekstu
moderne poezije i ekspresija zapaženih ispod viđenog i doživljenog, lovljenog povremeno mnoštvo reminiscentnih slika u čestarima detinjstva i mladalačkih maštarija. U jednom ranijem napisu u ovoj poeziji koja nas podsjeća na potragu nedovršivu i omamljivu za magičnim letirom koji leti plamičku uprkos neizbežnom spaljivanju nadrealnih krila. Mogli bismo reći da se njena poezija začinjala i razrastala koliko u stvarnom, toliko pod odsjajima tajnopisa zaumnog. Individualizovana unutar slevitog jezika i samoglasja, poverena je odjecima nadmoćnim u odnosu na versifikacijska ograničenja. Utoliko je bolji naziv ove knjige pesama pod vrelom ćutanja, ili svedenije rečeno živeći u tajni onog jučerašnjeg, teško tumačeno i bez omame drugačijim progovorom u prostoru gde nismo sami i gde nam se čini da možemo sagovorniku dovikivati nešto na jungovskom, iz jungovskog nesvesnog imenika. Suštinski pesnička reč zaziva drugosti i tihosti, kako kaže, tiše i drugi ovde uče o praznini, čitaju o vrhuncima, pletom misle tajnu božanskog dohvata, tiho. Svi smo u vaseljenskoj čitaonici. Ta misao se pretvara u dijalog sa sagovornikom imaginarnim, ali čovekom naše stvarnosti, kome je bliska tajna vode, kušane i nikada dovoljno iskušane, da utoli žeženu žeđ u grlu. Ukaže mi njivu, kako kaže, ja ću tebi selo, obasjani mi, objasni mi noć, ja ću tebi sunce, otvori mi stenu, ja ću ti planinu, odškrinuti dubinu, ja ću tebi tajnu. Naravno, kada sve ovo čitamo, pada mi na pamet jedan stih velikog rumunskog pesnika Luciana Blage, koji kaže na jednom mestu: verujem da je večnost rođena na selu. Suštinski, to može da bude jedna misao koja stoji ovde u ovom iskazu, ali je suštinski ona ima nešto dublje u značenju, jer u stvari pa večnost je rođena u prirodi. Ako možemo tom logikom da idemo selo i priroda, oni se ovde izjednačavaju. Još jedan pesmoplet, čeživ i melankolan, anticipira emocionalnost iz duševnih skrivnica i naliva zapitanosti beskonačnih odgovora na usnama neumorne pesme. Ona poput samorodnih snevača i tragača za srećom i ljubavlju svaki put iz početka sreće neočekivanim smerom, nikad na poznat način. Uostalom, kad bi se išlo stalno jednim smerom i govorilo se istom, ajde da kažem, intonacijom, pa i osjećajnošću, onda bi poezija bila suvišna. Ne bi je trebalo da na ovaj način ili na neki drugi stvarati. Otuda to osjećanje da se uvek kreće iz početka neočekivanim smerom. Stihovima neuobičajenim za modernu književnost,
nesumnjivo zakoračuje slobodnije u prostor metafora koje imaju zajedničko blagodarno roditeljstvo i različite poetičke ostvarenosti na dobrobit gramatike između šapata i krika, kada, kako kaže, živeći sa tajnama prošlosti, kazuje drugom u sebi samoj da, novosti primaš kao bajate vesti iz starih novina, spoznavajući sudbinske odrednice nezaborava, ali zato, kako kaže, ne može nikoga utužiti za strašne more i preokrete u svoju. Ponekad misanost zasveta, jezik odvede na semantičku ogoljenost pokretačkog segmenta, poenta gubi snagu pred povremenom samoironijom u korist svežih iskaza sa simbolima ispunjenim suptilnom poetskom energijom koja omogućuje stihovima diskurzivna prinavljanja. Neosporno, Zorica Asić-Mandarić potpunije ovim novim pesmama svoju prepoznatljivost, potvrđuje standardizovanu poetiku i nesuzdržano razgranjava lirsko samoglasje u kontekstu osmišljene autoreferencionalnosti, osvajanju preobražajne energije na autentičan progovor u samom središtu nadrealnog razloženja. To je sagledivo u predlošku promene, ne po svaku cenu izvan odveć uslovljene poetske kauzalnosti na domak izoštrenije eteričnosti. Pre svega, to se primećuje u nepretencioznom objedinjavanju raznolikih motiva u nepretencioznom metaforičnom kataloga i poezije okrenute na suput klasične modifikacije. Ima u peškom jeziku ove multimedijalne umetnice, slikarke i vajarke, otpora prema naletima egzistencijalne hladnoće i udarima neurotizovanog vremena, pogotovo danas kada je međuljudska komunikacija izložena čestim prekidima i etičkim pozledama. Misao je raspupoljena i neslušana jednoznačno, zavarava, kako kaže umnost, mirisom zatajnog duha. Jednostavno se plodi svetlosnim polenom posle nenadnog oblaka i kiše iz imenica fantazmagornih koje dokazuju svenulim laticama neumitnu prolaznost, bez obzira na novu misao i cvetnost trajnju u gradini iluzornoj, u nedostatku drugog plemenitijeg imanja. Kada na scenu stupa srce, ono pritajeno u travi, u nestišanom pevu bagdalskom, koje je povremeno zastrto senkama sutonski, ovde i sada ispod alanskog mitologema, kako kaže, boje menja i začne svoju pistu EKG, preskače i zamenjuje stazom elektronskom, gurajući nepardonaški i zlatnog preseka grumen zavetni, uglavnom dokučnom pogledu smenom. Pesnikinja saopštava svom imaginarnom saputniku istine oslobođene mutnih značenja. Čovjek si, fidija, proporcija, sanjanog sa stvarnim i bit ćeš vlasnik Partenona ako poštuješ bol tkiva koje režeš zbog više ravnoteže, ako svoje postojanje izmeriš stvarnim stiskom zagrljaja i rezom, ne povrediš kosmičku suštinu naručja. Pesnički jezik Zorice Asić-Mandarić sve je podložniji estetičkim preokupacijama, magnovenju i smisalnom isijavanju, na podlozi postmodernog teksta, izokrenutog tamo gde se ništa više ne može predati
logičnoj matici, bez verbalne temperature. Tome doprinosi rastresita struktura pojedinih strofa i stihova, parabolično sazanih u krugu opornih iskustava pred ogledalom nepobitnim. U osnovi jezičke bojice Zorice Asić-Mandarić zaista nisu ukrotive i nemaju značajsku potporu u tradicionalnoj metaforici. Ova peška knjiga učvršćuje poetičku samosvojnost i vidno mesto autorke u savremenom srpskom pesništvu i tako dalje. Da se ponovo vidimo u dobro izdanju. Hvala knjižnom gospodinu Radomiru Andriću. Sada je trenutak za poeziju. Odnosno, Uzunović. Spavali kad nije vreme, zasnuli na brdu, odbežu. I na pušci sami. Nisu nam pucali u sanjarije, nosili smo viteške kacige po ugledu na epske bogove. Prepisali su nam snove iz razrogačenog pogleda iza spuštenih kapaka. Znali su, preživele će posle ubiti ljubomore, na tuđe osvite, otete iz njihovih ura. Biti različit, biti svoj, nositi sve kao da je nešto, snositi ništa kao da je sve, voziti skromno svoj svemir, bez osvrta na divljenje, biti suzdržan. Reći samo što u sebi proveriš, nikom ne izricati presudu, biti običan, a intimu krika sačuvati od podsmeha zajedničkog klika. Biti osobit, a mio svima, neće moći. Prekratke su pauze od strahota, za sad, kao jedini eliksir protiv samootrova života. Pancir skidam, očekujem prijatelja, poslužujem ga srcem na dlan, pitam kako, šta sada radi. Kaže, ima unosan posao, postao kovač pancira za neprijatelja. Kada ti i drugi put ne naplati uslugu, posumnjaj da te kupuje. Ako ti udvostruči napojnicu, sumnjaj da te potkupljuje. Ne znaš da se izvučeš, u nevolji si, tamo ti je i mesto. Nezrelo dete, u tebi još je potrčko sa jakim ambicijama. Mikrofon, poštovani ljubitelji književnosti, poštovaci književnog stvaralaštva Zorice Asić-Mandarić. Dobro večer, a u nastavku nekolike rečenice kako sam ja čitao, kako sam ja razumeo ovu njenu knjigu. Naravno, nije lako govoriti o pesnikinji koja je, čuli ste, ima jedan voluminozni literarni zbir, 40 knjiga je svakako vredno poštovanja, budući da je to i čitalačka javnost u Srbiji prepoznala, naravno i podržala činjenicom da ima nacionalno priznanje za književnost. Ja sam, ovo što sam naumio da kažem večeras ovdje, naslovio kao dešifrovanje tajne paralelnih sveta. Naravno, jedno od mogućih viđenja početka, kraja i sadržaja uopšte ove knjige. Dakle, zaokruženo, ali ne i
zaključeno književno sveimanje Zorice Arsić-Mandarić, posvećenom tumaču književnosti bi moglo da bude koliko podsticaj, toliko i zagonetka u kojoj se taji osobeno sugestivan, naglašeno sugestivan vjerski glas. Dobar povod u tom smislu dala je novim pesničkim zapisom učinjenim pod naslova knjige pod vrelom ćutanja, u kome je prološkim zapisom otkrila i zaključala veliku tajnu tragalaštva za rečima, koje odgonetaju smisao svekolikosti ljudskog trajanja. Svojim, citiram, dnevnikom otkrivanja, ona uobličava pesnički sveslov ne odstupajući od duhovne vertikale koja povezuje svakako svetove sna i svetove jave, koji se mogu razumjeti kao vizija novog sveta i novog čovjeka, dakle u tragu otkrivanja u skladu sa novozavetnim naumom. Budući da u pitanju književno delo autorke, kako rekao smo, sa više desetina naslova i literarnim postignućem koje u svekolikom smislu izborilo zasebnost u savremenoj srpskoj književnosti, prevashodno poeziji, nije zaključno što autorsko pero Zorica Arsić-Mandarić recipira filozofiju neprekidnosti trajanja, koja se pod vrelom ćutanja moguće preobličava iz veka u vek, ali je neprestano, citiram, na večnom tragu tajne stvorenoga. Otuda njen prvi pesnički udah u ovoj knjizi sugeriše svekolikost napora da se sačuva duhovna vatra, jer iz nje se vazižu, citiram, svetinje života. Na tom mjestu i kasnije pod nekoliko drugih naslova pesama u ovoj knjizi Zorica Arsić-Mandarić hipostazira viziju o svetom gralu, najvećoj tajni Boga, postavljajući osmi tanjir kao paradigmu zapisa o 7 pečata, 7 truba i 7 čaša, jer ništa valjda ne može imati meru vere prema besmislu iz koga čovjek postaje vidljiv i u koji konačno, kako tako, svi zalazimo. Ako iza sebe ne ostavlja, ona će reći predivna reč, divopis, sa porukom koja se može razumjeti kao izuzetna sentencioznost, kao po kojoj je svako ljudsko biće, i to je isto prelepo rečeno, i doista jeste tako njoj i verovatno kao lekari bliže, da je svako ljudsko biće mali kosmos. Osmišljavanje nultog pečata čitalac razume kao želju da se posle svih pokušaja komunikacija sa čovjekom ovoga veka, koji ubrzava apokaliptičnu bujicu, uspostavi drugačiji međuodnos, u kome on, dakle čovjek, neće biti pogrešna adresa, baš doslovno tako i kazuje u knjizi, sa koje ne stižu odgovori, a sve u cilju podsjećanja na činjenicu da, citiram, ćutanje čovečanstva proizvodi na hiljade uzroka tonuća. Zorica Arsić-Mandarić dalje insistira na značenju vere, nade, ljubavi, imperativna za dobijanje potpunih odgovora na pitanja koja od prapostanja muče svakog mislećeg stvora. Šta smo, ko smo, kamo smo i prema čemu zapućeni, a ispod tih zapitanosti neprestano se prikazuje strah. Može li ljudsko nadanje biti iznevereno i koji su mehanizmi preduslov da se na neki način, kako tako, izbegnu izazovi i dođe do valjanih odgovora. Na tom mjestu nalik, čuli ste malo pre u pesmi, nalik dijatu, nalik umniku, Božijem posvećeniku, pesnikinja postaje introspektivna, dakle uvjerena da put do samoglasja može biti svevidan samo onome ko posjeduje unutrašnje znanje i stamenu veru u ono što ga tim putem svakako
rukovodi. Neprestana ljudska potreba je traganje za odgonetanjem smisla postojanja, naročito u situaciji kada se ne izjednačavaju, a najčešće jeste tako u principu, kada se ne izjednačavaju, dakle, san i ono što čovjek očekuje od njega. Jer i san je velika zagoneta koju neki vezuju za mešanje neobjašnjivog sa realnošću, dakle sa fenomenom nerazumevanja realnosti. U takvim okolnostima najčešće pitanje je kako. Dakle, to usudno pitanje Zorica Arsić-Mandarić postavlja u pesmi Tajna svetionika. Kako, dakle, citiram, kako otkriti smisao, kako pronaći trag svetlosti, kako izdvojiti reč spasonosu, a jedan od odgovora u kome je svevidna ljudska nemoć je samo uzdahom, moguće samo dubokim uzdahom. To bi moglo da znači da je svesvisleno zakoračiti u neke vanvremene imaginativne prostore, u tajne slike zapamćene, kako ona kaže, na unutrašnjoj strani oka, koja se može nekom, njena reč, trećom rukom vekovečiti u zapisu dragocenog Madalone koji je zapućen, zanavek zapućen, kako bi znao šta ga na tom neprekidnom, na tom dugom, svevekovnom putovanju čeka kroz bezmjerje vremena i prostora. Moguće je dešifrovanje, ona će reći, tajne paralelnih svetova. Zato sam i upotrebio u ovom naslovu moje zabeleške o ovoj knjizi, dakle, dešifrovanje tajne paralelnih svetova, koji se sa ove strane, sa naše strane razumeju kao apstraktni deo stvarnosti koja bi mogla da bude uporedna sa našim univerzumom. Budući da je Zorica Arsić-Mandarić kao lekar sve svoje posvetila traženju rješenja za suprotstavljanje, ona kaže u svojoj knjizi, kratkovečiju, nije neočekivan njen unutrašnji nemir, jer je neka nevidljiva sveprisutna sila limitirala i limitira zapravo to nastojanje, naročito pri saznanju da je svima nama iz dana u dan svaki korak za jedan korak kraći. Tako razumevanje stvarnosti, pesnik im uvodi u misalno svegledanje sveta i života i njihove kauzalnosti, jer da nije uzroka čim nestanka sa životnog prosenima sebi verovatno ne bi ni događao. U razumevanju njenog razmišljanja o značenju života čitalac će moguće zapustiti postojanost njene vrline, jer njom nadgornjava sve druge ciljeve. Tako definisana individualnost u mnogome skraćuje putanju neizvesnosti, podgreva nadu, moguće je podgreva nadu odnekud, da su svi napori tokom života, i to ono što je predivno, da su svi napori učinjeni sa razlogom. Izvesno je da Zorica Arsić-Mandarić ovo vremenu stvarnost dobro razume i zna, kako ona kaže, da gotovih odgovora nema. Da ono što zaokuplja našu pažnju i provocira radoznalost, izrasta iz ranije pomenutog, ona će reći, unutrašnjeg vida. Dakle, ima jasan stav oko metaboličnosti svakodnevnog odpočinjanja onih, kako ih svi podjednako doživljavamo, onih uspona i padova, međuljudskih nesporazumevanja pod kojih ona podavija unutrašnju molitvu, kako kaže, citiram, klekne na svakom polasku, ja sad dodajem gde god krenuo,
i prekrsti se kao da ide u rat. Ta vrsta sumornosti imenentna je čovjekovog veka, udaljava ga najčešće njega samog i približava onoj surovosti koja je prirođena divljini u kojoj samo najjači, naravno, imaju šansu da prežive. Najčešće nesagledivom su odnosu vremena i individualnog traganja za koje žive, disponiraju se nebrojni raskoraci, otuda se i naglašava neprestana pobuna Zorice Arsić-Mandarić, pa će pritom reći protiv unutrašnjih zima. Ta najčešće neprikazana stud je neprestani ljudski socijus, dakle nešto što nam je stalno u tragu i postaje, ona kaže, tamnica snova, a to dalje bi moglo da znači da se na esencijalna pitanja ne oglašavaju odgovori. I zato, koliko god se pojedinac trudio da do njih dođe, ostaje jedna, moglo bi se reći, nesaglediva praznina između stalno prisutnog zašto i one krajnje nulte tačke koja obesmisli sve. Jer zašto je razgrabilo, kaže ona, zašto je razgrabilo originale? Zato je donelo tragiku vizija, uvereno da je svaki pokušaj da se udalji od traženja odgovora sve više čini zavisnom od pitanja. Naravno, moj tekst i moje razmišljanje o ovoj knjizi je znatno duže, ali za ovu priliku toliko. Ja se nadam da sam dao nekakav skroman doprinos preporuci ove knjige i moram da vam kažem da čitanje ove knjige zahteva posebnu pažnju, veliko traganje, veliko razumevanje, jer je vrlo, struktura ove poezije je vrlo složena i treba voditi računa o tome kad se o njoj kazuje, kako se kazuje, ne privilegujem sebi da sam to dobro učinio, ali sam pokušao. Hvala vam na pažnju. Ne spavaj na tuđim nogama, ne drži sveću u tuđem mraku, ne sveti ničoj nesreći i ne sudi o poreklu sreću. Gledaj i zatvorenih očiju izgovori što pod vrelom čutiš. Život je za čas otme strast koju čutkuješ. Glasno izgovori od sebe da čuješ da ti se najbolje već dogodilo. Prijateljstvo koje budi, već je ljubav. Ne čekaj da horska pesma proslavi tvoj nemi pev. Ljubav idealno niko nije prepevao kao sudbinu, a svi žive samo radi nje. Ne razumeju šta prepisujem sa zidova kelija, a stojim ispred rešetaka. Šta smera moje buduće prošlo perce kad nema potomaka jasenovačke dece? Kome je važno otkriti poreklo Alcatraza i Towera Balkana? Možda sam i bila tamo kada su skrnavili sutra, lažirali porekla u istorijskim dogledima, kada su noževe brisali očakčine slaveći se krvavim ogledima, kao da se spremaju mesec da rasepe na 7. pečatu pod suncem, dok ja perom crtam nove sveće za mrtve. Po protokolu reč autora. Dragi prijatelji, ovde vidim mnogo meni poznatih i meni dragih lica, koje volim i poštujem, i obrnuto što vi dokazujete time što i dalje pratite ono što ja stvaram, moju poeziju,
moj pokušaj da ostvarim putem književnosti, reči, bliskosti sa ljudima. Pa i večeras, prilikom predstavljanja moje knjige pod vrelom čitanju. Sve vas pozdravljam i hvala vam na podršci, ne samo večeras, nego na podršci mom višedecenijskom stvaranju i mojoj istrajnosti da lekarski umetnički poziv uspešno prožimam. Radujem se što i večeras mogu da potvrdim da je vredno u svakoj knjizi govoriti o ljudima u sebi i o sebi u ljudima. Jer je i ova knjiga zapis bunta iz zajedničkog nam vrela, a svoj jedan progovor sa 7 pečata iz ćutanja koje nije zavera. Osjećanje bliskosti je neuništivo ispod svih stresnih premaza otuđivanja kojima se iskonski otimamo. Pošto ovde nema vremena za razgovor, ja ću pokušati da kroz citate iz knjiga odgovorim na pitanja koje biste mi verovatno postavili. Vodilja mog preostalog života je da ga sa vama iskoristim kroz uzajamnu razmenu mišljenja preko knjiga, naravno da me pamet i zdravlje posluže, i da književno iskažem, a vi na svoj način, sve što nismo stigli da kažemo i što smo namerno prećutali u ime dobra svoga i naroda. Kad se pitamo kako otkriti smisao putovanja u zadahu raspadanja snova, kako iz čežnjivog disanja izdvojiti reč spasonosnu, uzdahnemo. Ali ne pristajemo na ništavilo, ni kad se gasi svemirsko cveće, ni dok palimo nove sveće za mrtve, nego svoju dubinu gledamo kao visinu i time merimo razmak do sunca. Podignemo kamen na dnu svog bunara, a svaki ima svoj, skotrljam sa vidika i razbijamo ga u pesak koji će ubiti ceo vodopad želja koje brizgaju iz vremena. Ali, da bismo se snašli u sklopu samo izazova, ne smemo misliti previsoko. Put u treće oko, kako ja kažem, je nanižen, a strpljen spašen si kad propadneš kroz dno, kroz ono duplo dno, tu je grad. Tu je naša klizačica istina, na tankom ledu odgovora, na zašto, kako i čim. Na kraju, ja ću, kao na svakom početku, da kleknem i pomolim se koraku što nas kreće i poklonim se usponu koji ponese. Da utegnem se čistim povojom nadanja i izljubim se sa onima koji me prate, kao da neću da im se vrati. Da, kleknem na svakom polasku i prekrstim se kao da idem u rat. Naš susret u ovoj sali razliva, ja mislim, iako je hladno, plamen razumevanja, uz skladnu muziku koja daruje retko osjećanje da sveti vredan život. Sve vreme naše duše plentu skuplje i šire, svaka sa svog vidikovca. Istovremeno narezuju ključovnicu za Božji ključ, pušan rečima. Dužna sam vam pročitati noseću pesmu ove knjige pod vrelom ćutanja.
U ustima je 8. čudo sveta, 8. čaša govora, 8. truba voska savesti, što nemo zmišlja nulti pečat, posle 7 pisama upućenih na pogrešnu čovekovu adresu. Ćutanje čovečanstva na hiljade uzroka tonuća poklopac je čovečnog bruja koji se mora podići iz besilnih poveravanja jagama i sotanama i prestati da se razljuđuje. Usta su božanske dveri, ali i onog sunovrata, odakle duh gnevno iskače, ako za ljudski trezor ne nađe bliski vrat. Duh se ne otuđuje. Pošto se duh ne otuđuje, ja se večeras zahvaljujem svim učesnicima ovog duhovnog trenutka, vama koji ste učestvovali i koji hladno i drhtite, a ipak sedite i slušate i ne ustajete da odete. Hvala od srca da ste prisutni ovde. Znam da među vama ima onih koji se neće složiti sa onim što sam rekla u knjizi, ali lepo je svakom knjigom dobiti puno prijatelja, a kako je meni jedno rekao moj prijatelj i kolega i duhovni saputnik na književnom putu, Radomir Andrić, uvek sa svakom knjigom, sa svakom nagradom dobiješ mnogo više neprijatelja nego prijatelja. Ja se sa ovog mesta zahvaljujem pre svega izdavačima ove knjige, Udruženju književnika Srbije i Draslaru, svom dugogodišnjem savratu književniku Radomiru Andriću, eruditi pesništva i prijateljstva, dugogodišnjem predsedniku Udruženja književnika Srbije, uvaženom književniku Vidanu Slovariću, poeziju, gospodinu Tanasiju Uzunoviću, dojenu našeg ministra, koji je sa zadovoljstvom godinama kazivao moju poeziju i njegovoj kćeri Sofiji Uzunović, koja će preneti naše osjećanje kazivanja i najzahtevnijoj publici. Još jednom, hvala veteranu tribine Udruženja književnika Srbije Miljurku Vukadinoviću. Najzad, a pre svega, hvala profesoru, doktoru mog života, Draganu Mandariću. Hvala mu na naručju u kome me je održao ovoliko dugo, skoro 50 godina, i držao ovu moju supružansku uz umetničku težinu. Jednom je jedan
advokat kome sam htjela da poklonim knjigu, rekao mi je: hvala vam, ali takav dar se zaslužuje. To sam prvi put čula. A pošto vi svi takav dar zaslužujete samim tim što ste tu i što ste ono o svemu su dosta govorili, ja vas molim da od mene večeras dobijete svi po jednu knjigu od vrelog čuđenja.